Sanspa Saupo Tam ki MP po Parliament ki banut ban keren habashit habashai kumba keren MP ji banya thu baga don ka jingkai doyong tu hang ni balale de kita ki high level kapa kita ki paipa kimyola ban im kawai jakpo nakakam kai doyong manu banut ban keren kumba keren uni UMP ji ba ngiyeng hakatakan dong ni manuan ra ya ka sishar ka khadar ka bakut wala dengi don marway nrengi sur banong bakamdan ka pamla baru play ubangi syagri hato ngilala ban sei hato kita ki party he ki party rem ki bako pakmat jo pi upai ba kela sei kumbaga voice of the people party kela sei namar kita daw ko ki pai babi kan ni ka linti ki bangi legit ai kanang klan kanang scam tak hadu ba shwa bangi lek na ka party in the lake that was soaked by the E. Maka laway jeng ikon gigtiji kasingan kumanga juang. Ang ngitip ngimlaban imsa. Hagan ni kapertay mga ruati pangamlaban imsa. Ngamdon ru ka por ban tip lanungan lek na ni kapertay. Langan yu alat ban imtemen. Nengan lek no hagan ru ka por ngamtip. Kay tanggaway ka mga angnur. Sa jing tranga jeng akalong. Siya bangan lek na ni kapertay. Kuah ban iya ke jingitli jong ke jat beriu bo pat pa ada negara ini. Na kuah ban iya bagari. Kabau play ulah kerkukan malong sisa kari ke baru spa. Baru kata ke spa kanong shot lenong tangha ke way ke artli ke long yeng. Nri bangini yo mentoy lang kum ginong song snong jong ke negara. Yitip mentah kari ke ju. Kalapau sina don ginong yeng long sem ki balaban tit. Lesi, ya kan ni mau tersyak apa koi? Dari dan sibun kita dan bisa panti tanggil likot, kandau pan senai. Nim kuah ya kan kum kata kan cip ler, oki pat babi. Nama kata kan don kam kan cip pen scam, ya kan cimut kan cip kat cili wei wei. Pas sahisin, bat ngin yo aban ong kumau melung susamong. Sahisin, kin win ki klau. Sahisin. Kin ki mau. Ini pertalang mat ni agar ni kapor kabamenta. Hapra! 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 Saya siap kamjam. Hapra! 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 Kublai shibon kublai kurgui pi wei wei wei. Jispa kat lailak kila de pet na Bangladesh India tang na Bangladesh. Ngidon kandolak kum kajat beri. Ngidon tangguh bakat sanlak aye. Kaya kebanjala de kita ki nong Bangladesh kita na Assam arpo sanlak bat ban penuh ki nong India. Bala daw tong chief minister upin syong ki jaka kaput dang long bangini keren. Ya kajat beri ko jingi. Nakata kadaw ko ki pat ba ngidon kam ban yo iginong lam ki ba i jingai. Ki ba kam i jingai ban ya ka ba pat ba ula ban i. Ngilay i lupay ka jingma. Ngala keren ni ka CB na do. Kapor mengarang long Emily hapo assembly umdon weru Emily basuto kay kita ka CB nalara ik ILP nalara ik artil 371 ndrei kalong tangga jing perta hapo assembly marway umdon bakarsan day namar kata kadaw ko ki patba ngiseng ni ka party halor kini ki nongrim ki bas kam bagi don kam man pa yauni unong elam jingi boleh panetai hapo parmen orang ni don kam Schwab pinwanra ya kaan wat pat pentrekam ya kani kaan hasam bari gini ki jaga ki mabajan ngidon kam swaban yo ya kaan kabanida ko ki pat ba snow tenat habalik keleng-keleng ban yo snow bagi pat ba kilarai ban kersan bakin kersan prabet kat sabalik ki pat ba kyong barden ngilarai ban kersan pra wat khuslai hang niru kat ni pat ba udon lada ombaro kibawan hadiri ke jinglang kibala kersan lupa nrengangit don sibun pat kibala kersan kibala rai lupa ban kersan hatarakti kibala rai lupa ban kersan ya ka voice of the people party hadiri ke jinglang kuat ban pek kuat satai siliang tang kendiat to kumlei sibun ngala bini nang ni don tang kendiat kibam parakti Nebun kila rakti kumlei sibun nagamta kito
kiba larai kut long kat balong ja kat baja ngilarai be ban kersyani upra ngasyu kuak ban keren nak mentai kitu ki bam pat nut ban rakti ya kene kapor lesi kala ban long ba kadai ke MP election lawan ke ML election tengah larai upra MDC election tengah larai upra tama MP tengah numparakti na mga parai de balay ng parai na marangadang doon na pring arjimut langan kersyani ke kongres ne ngan kersyani upra ne namar ke kongres ru hakapor basinsyar kongres kampat mi kani ka jinge kani ungas ko dayok biang ke kongres hapo parlimen kan biang reem pai ba kata ka diga jing sutu bakala ngakwa panoy pi wat num bakala lada day bagaseng kongres kambakla ke BJP kan umyolat ban sensyari dari India kan mau kata